Nau mai haere mai ki te Kura Reo o Ngāti Whakaue. Ko te pōhehe nui e kahana te reo ki konei ki Rotorua, nā te nui o ngā mahi kapahaka. Hoi anō, kaha te kapahaka, kaha tonu te ū o te iwi ki te ao Māori, engari anō te reo Māori. Hoia te taha e āhua ngoikore tonu ana, nō reira ko ngā kaupapa pēnei, he kaupapa he whakapakari i te iwi, o tira hei whāngai i te reo ki ngā tauhou. Mōkua ake, ko te painga o te noho mai ki konei, ki te tau tōku iwi, ko te whanaungatanga. My whāinga was wanting my kids to be able to be brought up into our Māori, te reo Māori. I basically grew up in a Māori community that only spoke te reo. So when you talk about losing the language and it takes one generation, I'm living proof of that one generation that lost the language. I've tried everything. I've been to night classes, I had formal education at university. I've always been a great believer in education being a lifelong journey, and so this is just all part of my journey. The essence of culture has to come through the language, the reo, and then it builds up through to everything else. Kiharoa and Whakaue now, as a consequence of the hard work of these people here, pretty strong. But it didn't come overnight, and it didn't come easy. Ko tētahi whakatau ki pepeha nei o Ngāti Whakaue i ahu mai tōku tūpuna tūnohopu, hei hanoe mate ai au ko taku pā kā rito kā tipu. Anei ngā rito o te pāhara keke, ko tau mai nei ki tēnei o ngā kaupapa ki te aku i te reo Māori. Ko te mahi nui o te hāpori me ngā whānau Māori, he ako i te reo Māori, me te whāngai roto i ngā kāinga. Ka Māori noa te reo Māori ki ngā tamariki, ana ka Māori noa te reo Māori i a rātou hikoi ana i o rātou ara. He kaupapa tēnei nā Ngāti Whakaue, mō Ngāti Whakaue. Nō reira e tikana kia tū mai ki roto i te rohe o Ngāti Whakaue, kia hoki mai ai ngā uri ki te kāinga.